kepada Tunku Fazli untuk menyampaikan, menyemarakkan kitanya pada malam yang berbahagianya. Kepada Tunku Fazli kami persilakan dengan segala hormat. Rabbata aina ya syauqan wa li taibata darafata ishqan fa ataitu ila habibi fahada ya qalbu wa rifqan salli ala Muhammad assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Qalbun bil haqqi ta'allaq wa bi ghalihi ta'allaq yabki yas'aluka likhu fa'atahu al-wahyu fa'ashraq ikra ikra ya Muhammad assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Ya taibatu jitu bisabban li rasulillahi muhibba bi rahmati satanatu ruhi wa jiwaril hadi Muhammad. Ya baitu jitu bisabban li rasulillahi muhibba bi rahmati satanatu ruhi wa jiwaril hadi Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah, ya